priču Bosonogi lisac. Autor i ilustrator je Axel Scheffler i Julia Donaldson, a nakladnik je Ibis Grafika. Bosonogi lisac. Ako je on bosonog, što to njemu fali? Potkošulja? Majica? Što mu fali biti? Šta on nema ako mu je noga bosa? Papuče ili čarape, idemo vidjeti što to listu fali. Stari lisac se probudi, čarapa nema, čudom se čudi. Do škrinje se lijeno lisac došulja, no tu samo je jedna potkošulja.